motho ha fihla mo nna Kwesisikhathi ngiyambulela ukhethi. nako nngwe ke bula curtains Ithonga lomuntu noma uhlobo bomuntu buyafika. modimo wa motho o fihla ho nna Angisakhulumi kakhulu. ha ke sa bue haholo mona Angithi uyabona lo mama ke re wa mmona mme ona angimazi. ha ke mo tsebe But ngibona isibongo ke bona sefane bawuphethe umbhobho. Mama, mme mina awungazi ha o tsebe uhlangana kanjani Mabhena. ngibona uMabhena uza nakumama wakho. Mabhena. Angithi utshelwa yini ngoMabhena? kusho Umama thina sathi lesikhula ke abantu bamaBhena izihlobo zami kufanele siphahle siphahle nabamaBhena nebekhabo njalo njalo. Awungazi ngithi Cha, kaloku ngibona. La lesibongo sikaMabhena utshelwa yini? Yazi ukuthi why? tseba hore wa Mina ngumuntu kamoya. ke motho wa moya Lento ifuna uzoyithola. ntho e batlang ho tlo e thola Angithi mina kwazi ungitshela ngesibongo sikaMabhena. ha se nko mpotse ka se Utshelwa yini? o jwetsa ke nna Nawe futhi uyamangala. le wena wa makala ngiyabangala. Uyamangala uthi hawu umprofeti wamtshela ngesibongo sikaMabhena. Kwenzakalani? Ngiyabangala wona. Ngibona la ngini manje ngisokola ngiyasokola amaphupha Avalekile. amaphupha ashabalala imali ayihlali yashabalala ngikhambisa umntwana abaprofiti ngiphaphise enyangeni. Wahluleka nemali. lele Manje lechallenge ngathi nengihleli ngaqabanga ukwaba ngabona ngaye ngathi ngijabula. Wabona ku-TV. Ngibona ku-TV. manje ihlisa ngithele ngibone ihliziyo Namhlanje ke ngizonqamuka iy'bopho zakho mama. asheko ho tlo manje thola ngathi nengikhuluma ukuthi ngiza la kwaqala amaphupho manje singiyabapha. Hawu ungakafiki usofika ngokucabangazi ukuthi nje kumele uzobona mina kwaqala kwavuleka amaphupho. Manje mawufika la mina ngitshela ngoMabhena. ujwetsa ka mabele Manje nawe uyamanga ukuthi hawu lokhu bakuprof ngoba kangazi wayangitshele ngoMabhena. hore ka njwetsa ka mabele Uyabona ukuthi mina ngumuntu okamoya. ngibona hore ke motho wa moya Ngeke ngitshele izinto eziningi. ka se Angifuni ukuthi wena mawuza la ha ke batla ho ucabanga ukuthi le nto eyenzekela izoke mina umuntu ngisebenza ngokubeka isandla sebetsa ka ngisebenza ngokunazaretha sebetsa ka bo Nazareth ngabusiswa kaShema. Umuntu mayefika phambi mangengakuthinta ngezami izandla ngakufaka insebenzo ngisuke ngazi ukuthi yonke into yakho izawunqotshwa la uhamba ke a tseba ntho mo le ya ha aningi abantu bavula bayavuleka abantu namhlanje kunethonga elithi angitshele ukuthi today the door is open. Iminyango namhlanje iyavuleka. ya kuyulehile Manje la